šta radimo? I evo me po prvi put u City Centru Mizif. Ovdje sam zbog revije koja će se uskoro održati. Zapravo radi se o reviji koja će prikazati brendove koji se nalaze u ovom molu, a prikazat će kolekciju za jesen-zimu 2017. Kad sam već tu, idem da istražim malo, a i da vama pokažem okolinu. Prvu radnju koju sam pronašla i koju bih definitivno poručila, u pitanju je, ako se ne varam, francuski brend. Pogledajte, na primjer, ove majice za vežbanje su 35 dirhama, što mislim da je super cena, a obožavam ovo pakovanje. Ja imam duks koji se ovako pakuje, kupljen u Segedinu, a sad ćemo pokazati, znači bukvalno samo otvorite i evo je majčica. Zar to nije cool? Pogledajte tek cenu majčice za decu, također za vežbanje. Ja, na primjer, mogu da uđem u ove dečije brojeve, a i sve dame koje su sitnije, obavezno pogledajte dečije odeljenje. Dopada mi se i ovaj mol jer je poput Buržaman mola isto mirniji i manji od Dubai mola, ali dovoljno velite, možete sve da nađete. Ja sam malo, kao što vidite, potrošila novac. Ono što želim da vam kažem jeste da do ovog mola možete doći taksijem ili metrom, ali tako što ćete otići do poslednje stanice koja se zove Rašadija i odatle uzeti bus ili taksi. Koliko želite da idete busom, rekli su mi da je naziv busa F10 i da ide na svakih 10 minuta od mola do stanice. I da je poslednji bus zapravo oko 11:50 uveče. Da prostiš, malo smo se ušljokale. Hajde, zlato moje. Gde idemo? Idemo da se pozlatimo. Ali mi smo zlatne već. Idemo da jedemo zlato. Srebro Dukati. Koktel, bez alkohola naravno, sa zlatom. I utisci o zlatnoj večeri? Pa ništa, nisam osjetila zlato. Nisam. Možda će izaći na drugu stranu, pa ćemo... Tek ćemo da ga skupljamo. Kome treba 2-3 kile zlata, nek se javi, jeftino prodajemo. Prodamo. Valjamo zlato. Mislim da je nešto zapala za zub. A imam zlatan zub! Pa gdje ste vi, drugari? Šta radite?
Ja se trenutno nalazim na Modes Fashion Weeku, koji se po prvi put održava u Dubaju, iako sam uzbuđena zbog toga.